Okay. Honorable Tandikirewe now. Bana ifa bacholi n'ebitundu ebindi bali ahead of Busoga sub-region bamazeira okubanga bati amabu 444 okutegeka development agenda yebwe ey'emyaka 5 ejirako. Era twababonaku nga bali kunonia mutabani wa Amos Kaguta General Museveni ke batyema akafubo okubanga bamulopera ensonga ediri kubanigiriza. Imwe wano nga wena abo befuga bende Uganda bajivaako. Era kyemenya kubuuza ndiye gwiwe ni tiimu yo muli kujja mutyemeri okubanga mutufunira emyaka 5 egy'omu maiso kuba tujja mu kalulu tulina okuba ni bargaining oba tujati amaza oba mwirayo nani anatutyamisa oba mwirayo na minage no problem pabulabulaira Busoga bali jugabana bayi eidoboze irala lye tuli kunonya okukunganya tuli nonya mukunganya mukatonda basoga bakoba ife twantawo Busoga People's Charter nga tindi wetutambula okutembeta Busoga yo bajidibya batawo consortium neriku consortium eriawo oba mwene yonani nze niibweze ti neriku era nendo okulopera weekend yeweire nere twabe mu kusimba soya enamayingo modo gardens ulira yetuli tukalimu ebyo modo ya soya gwensimbye emyaka n'ebisibo bakale namukowa mwasimbisa kabago mwasimbisa tractor ona ibo twasimbye soya nchikulwine ekyo asimbye mutya nebye mwasimbisa kyona matazi mbanga mulika mukabago kadadhange namayanda no work wale mwalese planter mwaleta combine harvester mwale nandikaye nti mulikola bana tukali kuva mu stone age tukali n'abateeso batusinga bali misente aye ife tukali kumbago bana tweringe let us be serious with ourselves mpera na haba mwamazi okudimsema soya chibumba yatu imamu idebizibo ebiri kusoya mwiza oidinga amagemba mwagategeike mutya kuba amagemba galina engeri yegaida gasala soya otigana amulya gasala busale kifiriza awo mwakoze omutya soya nasimba soyanze wayenze soke tu planning ila mawemba gona walirika planning ila kubo simba bwe gasala amani goli mala bisera so amawemba mwaga lowozi zaku kuba gasala soya ga musala gasale nimiro eka ni eka aye nga galisala bagalekaawo uzaniramu mpera iwe bobo likwegera mu consortium obuzanga ku ifo tulwiri nga tukole ebintu ebyo okay aye mwebale pola mwebale ekyalo mwasindye eka imeka ona ebo echa eka soko kireka ekyo inotegeera nti waliwo okwenimiro sofa banange model farms mu maka ngati demonstration. Now what can you demonstrate about soya? These are things that I have seen. Yeah, ngabaziza kuna program yebeta consortium. Bana Busoga baba asime a declaring bulungi bwansi. Twire yo twetegeke kuva maka. Baba ne yandibaire mukungani asoka mu production. Consortium yandi againe nga fabric eyokuzimba omusingi gw'ebyenfuna gaka tugutandise ku ife bene na bene mukunganya number 1 ni baba isefe kyabazinga toli kulinga bakulu abe bugembe mukanwa ngotwere ku baba nakaba kubanga ulira nakaba kuba obwakyabazinga twabwizawo lwansonga
Debageme kanabwala. Twenda ensonga ezo mempera lwaki oli kumbuuza oti mwakoze demo ndikobera nti baba ni mukunganya owaife abasoga n'ebyaife era twabeni katuukiro yabeireyo mu kusimba soya lwaki oba katuukiro yabeireyo lwaki mwakoziyetera mu consortium nitutakolera mu bwaki abazinga kuba bwaki abazinga n'obulimu eniriri editutuusa buli maka buli mubika buli mubutaka Oliulira? Ndikuulira honorable. Yes. Mana ensonga zino tudogere ku mu bukulu bwaife ebusoga kayiri generation eno etawaawo nga wazira kye tukoze because it is our duty buvunandira bwaife era ife mu kulwana tuize mu bwaki abazinga nga tuliko anti baba mukunganya aja tukunganya ngo obusoga twena tuizewo obugayiga n'obukombe bwa busoga obutawaawo twekembe ife tuboti nsete tulwanise ng'endwaire obwavu n'obutamana mwemberani kemba kalimu amakulu mangi no na agenda ni development agenda ni anthem Musulu yayiya bulungi yaino nibo tanonya bindi okweinamira mu mutima gundi kubona n'obulumi olukwogeza bungi obulumi bw'oli kwogeza iziti nti oleta ku ebiduubo bya demagulibwa iziti nti obitaga mpandike memorandum ndakihandika ondidukiza ekibanga n'ekyo ndakiwandiika baluwa yene namba njisuuleyo the Busoga I want when we set up institutions we want them to work and we want them to work for us nze tonumiza bacholi be bakoze nga twena tusobola okubikola even better. What is failing us? What tusobola obikola better? We are failing ourselves. Obwongo obuli ebusoga bw'obukunganya n'obukuna n'obutagalala abasoganga bantu balungi abasoganga beyenda abasoganga benda okuba obulungi bali bulamu bwa social glue oidigamu ya social glue okugayitaganya obutundu bwona tufune ekiramba social glue oyo ni baba ife kyabazinga ni gamu wa Busoga era aliwo gamu yajala. This is what we demand from ourselves. We need a social program first, which will lead us to an economic program. You must repair Busoga socially, the clan system, the value system. Jovabana Bulungi Bwansi is the biggest game changer that we will have. Twetaga ministry kola ku kino batulina already minister anibera akikolako. Twetaga bwa baba. Kuko bati buli mwezi toa order olusoka lwa Bulungi Bwansi baba yambale gambutsi abe working baba alaga Obusoga letuja nkobye bubi ndikuwuliriza. We must be a working people. Mobilizing our leaders bona lero tujja kulimangira tujatereza bulero si wano ageme na batyamye tulongosingira lero tujja kulongosa waka gogola omugwana gogola ekinabiro fulumya ebikunta fuyira ensiri longosa amaadhi. Honorable baba ndikwenda okusaasira ku ebigambo byoli kwogera tibakuvume. Nize superstar. Ebigambo byoli kwogera edaka nti Honorable Salaamu ali kubitirira baida kuvuma. Bangezeku bugeze. Nguli tikisibo kino bangezeku. Bangezeku. Iwe ready kusirika.
nze titya biduduma me nekali n'emyaka emeka musi kali yona 5 tobana oyinza okugakuba ape tobona oyinza okugakuba agonsaba Katonda angabaniefu awefu n'owundi ayo bono oyinza okuba nga mukwano gw'omozesaali watuuka yeeyo ife ate tuwangala dada yange yakafa ku 10 na kintu tuli bawangazi ayera nzirayo myaka 5 so ebigambo by'olime nti okwogera mu myaka egisigaire ko byogere kati ndabyogera byona ndabyogera era ndabyogera na love ndabyogera na love ey'obulumi n'obwenzi obwa Busoga eyewo okushanana. Well, interesting. Ngotwaire ku nti tulina institution, tulina abakulu amadini, tulinayo ki. Is it possible Busoga okubayo kuni nga abantu of your caliber nga tuvire ku consortium n'ebindi mwabamu kuni kankwize mu religion mwati amayo kwa wantu Bishop Bamoze yali government number ndidukira flip Busoga diocese n'ebindi yes yali government era program dona ediri kutebwawo buti Bishop Bamoze yagitandika ira nganka asoma na kusoma yali government number. He was a think tank. The church was the engine of growth. Yakola amalwaliro yagaba amadi yanonie mikwano yatereza kire single-handedly for the whole of Busoga. Your government ingazira ministers. He ran a development program that yatuleta. Obwongo bwajaga. Wabasoga ifebene tuba ni cooperative union bapa okuba ku committee ya Busoga Growers Cooperative Union Odinga no ifebwere empe society yaliyo ngere batamu embego nabone ero kumana dalingu mune yasuntu malaga le bulogo ekaliwo nayo yona store the kaliyo Minister wa cooperatives Musoga waife Busoga Growers batu omulimo to report ninze na njiwandise tulijigani team minister wa cooperative yenka aini minister webiyo obulimi yena tumulina yena ayo beto idi honorable netwaluga tutyo omwami kyakulaga bwino akikira abantu b'ekigulu eyo mambuka ni state minister agriculture era ano tuli bafuna muli bali tutyamya kuli nze ndikuba wa magezi bwete nti Busoga convention buli omu ayenda okwidamu asasule emitwalo 10 tuje tutyame twebuulirire atadaga tuwamere ife tuida kuleeta sente tutyame fo Busoga ayo idinga ninunu n'obwenzi bwa Busoga buli kuwaawo oliko anti lwaki tusasula okutaaya ebiduubo yes ndavuga amafuta nsasule n'emitwalo 10 and I sit there to offer my advice, my knowledge, my expertise, my professionalism. Ndidde kulwa Busoga tutebirowoozo galala abana tibaita agema Busoga agitamuko awo bagolole nayo nife beno twide ebizibu bya Busoga nife twide ensonga alekale mwete ku ba former chairpersons aba district